nastavak prvenstva, proleće delo, znači krećemo pojačani. Jedan igrač je otišao, dva smo doveli, to su Stevan Nikolov i Nikola Obradović, znači jedan bravan igrač, jedan napadač. Ulazimo jači nego u jesenjem delu, s tim što odlazak kapitena Saša Jovanovića značiti nam, ali mislim da smo jači pošto smo doveli dva kvalitetna igrača. Ambicije kluba u ovom delu su da, što se kaže, da skupimo snage, pošto smo ispali prošle godine mi i Kikinda. Ove godine Pančevački Dinamo neprikosnoven, znači za to prvo mesto, mi ćemo svoju šansu od leta potražiti, znači da napadnemo ligu. Vrlo dobri su uslovi za rad, znači uprava, evo vidite, znači oni rade 24 sata, ovo je jedno veliko gradilište, planira se da se uradi teretana, balon sala, restoran za igrače sa kuhinjom, tako da imat ćemo jako dobre uslove za nastavak. Realno je da ostanemo, znači od 16 klubova mi zauzimamo 8. mesto, tako da je to neka zlatna sredina, loši raspored učinio i malo osipanje igrača, da se nađemo tu gdje smo, opet to 8. mesto nas drži u sigurnom delu. S druge strane, uprava se stabilizovala, znači nakon našeg ispadanja iz vođanskog ranga takmičenja, tako da krenuli smo sa mrtve tačke i verujem da ćemo naleto već napasti, znači vođansku prvu ligu. Pa imamo 5 zakazanih prijateljskih utakmica u 7 mikrociklusa, znači to su sve nedeljom zakazane utakmice sa našim prijateljskim klubima, znači to je Stari Tamiš, Jabuka, otićemo u Debeljaču, imamo tu još par klubova iz Beograda, tako da će biti to sasvim korektno.